Nih buat temen gua sama orang-orang yang serupa kayak temen gua kelakuannya. Ya, tolong kalau lu ngejapri orang belum dibales lu tungguin. Jangan tiba-tiba nih lu ngejapri cuman cik. Belum lama, belum semenit. Lu ngejapri belagu banget lu cik, belum jadi apa-apa aja lu. WhatsApp apa online ge apa kagak dibaca pisan. Orang ge ada kepuyengannya. Kayak pala gua lagi puyeng banget lagi gremet bae. Ya segala gue dikata belagu lah, gue begitu udah gue ya. Ya gue mah marah mah kagak, cuman ini gue kasih tahu aja biar pada ngerti gitu. Orang teh kagak mikirin lu baik. Orang gak ada hidupnya masing-masing. Lah emang gue mantengin HP nungguin lu ngejapri. Gue tunggu gue balas abis dikatain gue belagu gitu ya. Kagak inggang-inggang nginjem duit ternyata. Coba apa lu mikir-mikir dah. Kemarin emang lu kalau nginjem duit gua kasih apa kagak? Gua kasih kalau gua megang duit mah. Gitu. Cumanan lu harus inget juga, lu pernah nginjem duit sama gua kan kagak dibayar. Gua nagih sama lu, lah kagak. Tagihan gua tagih paling lu bahasanya gini nih. Cuman duit segitu. Misalkan cepet 200 gitu. Cuman cepet 200. Kata gua udah cepet 200 gak lu kagak dibayar ya. Apalagi sejuta 2 juta lu. Lu mah pada ngegampangin baik, kata lu mah nih bagian di mata lu gitu ya. Gua gitu apa orang-orang duitnya banyak, mana lu bisa nginjem sama dia, bisa minjem sama gua gitu ya. Tapi duit kita lagi bukan bakal lu baik, kita lagi ada kepuyengannya, ada kebutuhannya. Iya, bakal beli ini, bakal listrik, bakal beli bayar air, token entetan baik. Ya lo gua daripada token gua berbunyi baik, gua mendingan duit gua pinjemin ke lu, kan kagak. Gitu. Gue mah sebenarnya bukan masalah duitnya, tapi lu harus ngerti. Kalau ngejapri orang, apalagi lu butuh gitu ya, pengen nginjem duit, entong segala apa lu omong. Kalau lu nginjem duit gak lu ngegantiinnya susah. Bagaimana orang mau percaya sama lu? Sekarang lu dibantuin tuh sama orang tuh, dikasih nginjem. Lu nya lagi ngegantiinnya segen. Lu malah gak mikir orang lagi puyeng apalagi bagaimana. Lah duit mah semua orang butuh duit. Orang butuh duit aja orang masih mikirin lu mah kagak pernah mikirin orang. Lama nih kalau mau nginjem duit nih, tanya dulu ge, ini si Raci kira-kira sehat apa kagak? Ya, ini napasnya lagi bengek apa kagak? Ya boro-boro kagak inggang-inggang tiba-tiba gue bilang belagu. Pas gue japri, "Ngapa? Gue baru habis berak gue gitu ge." Biasa Cik, nyelang dulu apa 200 kata gue lah kemarin dia dalam hati gue gitu ya, bagian kagak gue samain, kalau gue samain tadi sakit hati. Kata gue, minjem dulu apa bangsa 200 kemarin dia pernah lu kagak